جرا مد kanala heşte de ani zaman ki mego devlet li Kurdistana Bakur de ve peyvajı da çareserkirine mesela Kürt nas tekiniye. مم. De haşe devleti, de plansaziye devleti, de ittifaka cumhur da li Kurdistana Bakur iro çareserkirine mesela Kürt tunne. Ev şevermende serokomar be eşkeri hani zaman got ki ev دوی نابه به پیواژوی چاره سرکرنه پیواژو نه چاره سرکرنه وقت ام بین وگوهاستنه دوی نبتکی دوی geçiş پیواژو geçiş süreci yani پیواژو که وقت derbazbuniye muvakkate şiyeti çuvati serida bu gotuna ittifaka cumhur berdevki devleti terör Türkiye be terör epek vere اوای بکده پاشی اتفاق جمهوریان کجا حکمت است اوی اگر گوهر نهکرنا آنایاسا نه دستورا نه به روزه به اول سر هنر که وقتی بین رفرما بسکنن دسکنن آن نسکنن ام ندیاره حکمت نه وره وای پیک دینه نه دیاره بله قطش تکی فرمی تو ندبه پیواجوده نه نوی فرمی کتیه ام بیژن تفاوی devleti belgeleme devleti ne Kürdistan'ı ne çareserkirine mesela Kürt. Ev yek. Em baş tızanın ki devlet li Kürdistan abakur li ser çareserkirine mesela Kürt naskiniye li ser xuseriye rojava diskiniye. Yani de haşye devlet de çareserkirin li bakur ne li zor rojava. Çiye ev çareserkirin? Ev çareserkirin ne? Kirinci tünnebuna statüye gele Kürde. Tünnebuna ve kembin parasına gele Kürde. Çünkü o seroke MHP cardı bankda kız gobra öcalan banke li sedegera ji Avrupa'ya ra ve kembin ji bo banka öcalan guhbid nevi çeki xuberden li gor helvasa öcalan rez birin. برز Yani سینان پروین بلدان جد داخویانی خدا گوتو بو جهن جارا مگل عبدالله و جلان دما امرونش نما هفدیتین کریه وی گوتیه که روژاوا جوان را جوی بخوره خطا سورا مادم سیاسی کرد جوی یکی دزانن هنج سیاست مدار نا پارتیه که مزن یا باکور کردستان ده جیده گرن خادی کرسینه لپارلمنتوی ده هون وی سیاست ترکیه دزانن دکارن چه بکن یعنی سیاسی کرد دکارن چه بکن که وان لیستو که هون بحثا وی دکن والا در بخن em vayı bejin siyaseta Kürt, Partiye Kurdan, Seride Dem Parti, yer ve siyaseta devleti baş bizdana beki liser çare serkinle mesela Kürt naskiye. Yek. Liser çi diskinne? Gorver gerek elbez biskin. Liser encame mesele Kürt Kürdistan'ı diskinne. İhtimana ki em bêjin wana lohlê rakin ev jî baş e gaveke lê ne çareserkirine mesela Kurd e. Çi dibêjin Öcalan bira bi mafê hêviyê vekevê mafê hêviyê bidinî û pê بله berdana. Qayîm siyaseta qayîm êdî divê ya bi dawî bibe û êkî qayîm hatine tayinkirin hevşaredarê wan ki hundir danin berdin vegere ser wezîfa xwe. Komar vedek ava biye hatanî katliama em bên Roboskî ger komisyona kava bûye ve li ser wan lêkolînekê çêke û hev û du. Vana gerek rokê pêş de pêk werin. Vana gavê lêzin lê vana ne çareserkirine mesela Kurd e an Kurdistanê ye. چاره Ji bo سرکرنا بنگهین Kurd چیه برای kurabî سینا؟ helbest bîre yani divê pêvajê de çareserkirine mesela Kurdine wek hinek gavê lêzenin em ser ve gava biskinin ew ne bi ser kevin. Belê. برای سینان چاره سریا بنگهین چیه یا پرسا کرد یعنی اگر ام ناو لی بکن پرسا کرد چیه او چاره سریا وی چاوا بیکرن ترکیه چاوا نزدیک به خلکی کرد باور بکه که بله اف دخوازه پنگاوین چاره سری باویجه Minak em bêjin li Sûriye li navbera em bên Kurda û dewletê Sûrî de êdî di navbera dewletê Sûrî û em bên Durzîya de
pêvajo heye. Pêvajoya çareserî heye. Ne wisa? بله Kerem belli vekta ki dema ki Mazlum Abdî çû Şamê li ser masê sikinin hêleke de Mazlum Abdî bi temsilkarê em ên Xweseriya Rojava destsekê hêlekê ve Ahmed Şara wek temsîletê Dewleta Sûriyê. Mase diyar e bên peyman heye bi nivîskî ne wisa heşt sal imza kirin di orda ka çê pêvajo hindirî wî tijiye ne tijiye tişkidine lê teref belliye mase belliye مخاطب ديارن li Bakur tiştekî wisa tune devlet qet naxwaze tiştekî fermî têkeve em bên belgenameyê xwe qanûnê xwe nîzamê xwe hevoka Kurd qet heta niha neketiye wek qanûn nîzam ber de destûra bingehî nekite qanûn nîzamekê ji bo wê daxwaze siyaseta Kurd çi be gerek li Bakirê Kurdistanê me tiştekî pêvajo nedî lê em dizanin Rojava çi bû li Kurdistana Başûr çi bû li Afrika çi bû li Asya çi bû ew meselan çito çareser bûn em tê gihîştin me xwand me gihî bîst ger eger bêjin ew pêvajoya çareserkirina mesela Kurd e ne wisa بله Ava yekem gerek hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin hîn vê şinda zî bêjin ki milletê Kurd Ereb la Çerkez vana pêkatê milletê Türkün wek madde 66 êvê çaxê yani ew xas saleke wek bin gotina em bên Azeriya tex û rex çi ye yani çima dibên pêvajo برای سینان اف کمیسیون که هاتی آواکرین جی هیچ هیویه که دیده و که بکار به گوهرتنان چه که؟ ده یاسای اندمه بستم. Yani vay bejim vegerim ser pirsava zor spas pirsaka giringe yani eğer siyaseta kur zati her daim hani zaman demiz hani zaman ve Partiya Komünist Kürdistan, Partiya Sosyalist Kürdistan, PVK gişki partiye me hani zaman gotun ki seride bira hebuna millete Kurd destura bengey de be kabul kurun. Gabaya kemin zamanı Kurdi bu ve zamanı perverde ve fermi. İro dibistan vebun bir milyona ve beni şagirtê gelê Kurd bi zimanekî biyanî diçin dibistanê. Ne wisa? بله Na qebûl nekirin. Ji bo wê komisyon sînorê wî diyar e. Serî de mehanî ziman carden bin wê çizik bikin. Komisyon bu wekî bi qanûnî natiye ava kirin. Sibe hikûmet bê guhartin komisyon bigîje çi encamê divê em ne komisyonê nas dikin îtimalek em encamê komisyonê birêrê komisyonê nas nakin. Çima? Komisyon bu kanunu nizam nade nizam ava kirin bejim serok meclis bixura کمیسیون اگر او پیشنیارین که هاتنه کرن ببه پارلمنتوی پارلمنتو بکه به یاسا یعنی او پارتین که نهاد کمیسیون ده آمدن حمول سرویه که کوک بن که دبه یاسا بینه گوهرتنه پارلمنتو بکه به یاسا دی حکومت به گوهرتن جی پرسکریک چه نابه؟ eğer komisyon zaten sinore komisyon diyara bu kan ne kadar birer bisine kanun nizamda peş neredeki meclisi ev nal ser de xebitine eğer cardı dest bekirin bi xabat kirin el ser çil hevdi bikin evci gelek zahmete لسر لحف کرنا چه وقت پیشنهاد چه پیشنهاد بکن کمیسیون کاری در و کمیسیون کاری اندر کمیسیون در صورت بنگهی کمیسیون پروردهی یک و یک وانا پیشنهاد بکن نه دیاره ل ام هیوی دکن که هیوی دکن و آرمانج دکن جبور رویج ام وقت دوینیا بریا که دموکراتیک وقت زوره بدن سر که کمیسیون لسر مثلا کرد بسکنه بله ve peşniyara bike. Tene beraber milleti Kurd heye. Tene. Milleti Kurd heye. O mahvevi heye. Ve peşniyara meclise bike. Meclise bir nikaş bike. Kabul dike naka tişeki düne. Le eğer ve neke tene sive ibare beje Türkiye be terör tişeki şareser naka mesele acı garantır. بله برای سینان پرسیارا من داوی کنجکتورا نها هیا چقاس او گفن که ترکیه لهمبری روجاوای کردستان دخوا دکاره جدی بن دست ده بویه که براستی جاره که ده اپراسیونه که لشکری جالی ترکیه و لهمبری روجاوای کردستان چی بیان نه کنجکتورا هی ریناده Ev şarşıya ke mezin be. Heger devleta Türkiye tene boko statüya gele Kurd tene gele Kurdun el ora gele dizyen gele vake min Hristiyanenin gele Arabenin gele Türkmenin lideri Asuriyenin
خسری وانا جبو خلی را که درد دولت نه ایدن کردن او شاشی که گلک مزینه برینا و مسئله ایدازی ده کور بوه ناکوکی دا کور بن باگه مسئله دولت گلک و نکه یک دو دیوی اسوی باره گوتن امی هرش بکن امی هرش بکن امی ول هولی راکن چک خبر دن خاردسا دولت بکن خاردسا رادسا هتشه بکن بله ایدی گلان چه گوت درزیه چه گوت علویه چه گوت کردان چه گوت آن خسری آن سرخبون yani devlet o ittifaka cumhur sive evarın mirinda berçabe Xuseriya Rojava ve Durziya vakt diben ya bisitmaya razı bike evana jigot ki eğer sive evarı hum mirine dedim berçabe me zaten em mirine hatın baset sale em dibejin ki tünebuna Xuseriya me jibo mirina me millete mirina me mirina millete me an Xuseri an serxabun ev dana berçabe devlete Türkiye بله devlet beraber vek embin bir hani femneke bana vek dünya işte bir zor desi de hemen bir dert kebine. بله Na devlet bayı fehmike. Ev khaz zor desi medda ser Xusere Rojava ev nazi gotin ki çare me be statütünne çare me be parastinetine em kat ne kadar desta vek embin nebi daişe bikin. Hatta şey naib nebi en baş dizanin ki Daesh militanı mana ki ji bo dest jinê Kurdan ne kuştin digot em herin cehenneme ki jinê Kurdan me bikujin gelek spas Kêno evked bîra wan de eger gelê Kurd bê çek bimne bê parastir bimne ew taluke ka pir